Iyo ah. Basta ako na si Padre tama televisi. Kau yang dah kay minta sama televisi.
John beta kami. Apa itu? Apa na di pagkatara doon sa pantara nila sa mulong? Oh, Diyo, kung may na. Ilok. Naman ka rin din, Roy. Dahil na ba? Ano ka naglubundo ni? Harus lingkungan dito mo rin ito. Tama sa ito. Ang bang siguro ka pamilya. Karena nanti saya kita belum. Dan tetap beda dari sana. Iya. Jalan. Sendiri alih-alih. Orang baru itu pasukan mesin orang. Udah nih. Kajar tu. Dorong dito aja tapos. Udah, tama blending kami na lang. Tidur tarik tuh. Pengiraman dan teman kayu. Dua. Ini kita dah kantor dah aku. Sudah tunjuk.
Lagi sama dengan cebongan. Yo, susun nasa ni so na dem pamanita madako. Tayo na Malaysia, no. Susun. Yan na dos hanya kung kapulupulo lang alaga, nalang basa matana mo. Oh, si tiro to kumiyatok mo na sunata jud eh. Di pasabay mo sendo. Patarusal itu pan, patarusal. Ya kemana-mana, patarusal itu paling, patarusal beso. Sudah kemana bukan tahu dan yang tanpa melakukan itu bersama tentu siapa itu aku. Nanti negara yang berkembang. Kita makan mengatakan bangsa yang berkembang itu. Kendua tabe. Pertama itu. Ada yang tu lanosong. Di kepala ko to kamu to natuang. Nandena te todo. Saya nanya itu apa namanya bang. Mungkin noso bisa berkelaku sama ya tu kan itu kalau negara masyarakat. Hai kita lihat itu semua umarasus itu batalan itu kan nosoman. Enak dan cinta nasala. Numi kumuatan na rasus to kipala ko maseni dari pa sengkekan ko kada merobangi kumanya tu tanah sifat kita mipak itu Pada aduh itu. jadi kalau memang ko kada wa lagi pakilalamen mo kanya kuma sabaria tu sangan nosong etana di ko kuma nosong ki lagi kota kita tuh tolong nosong datang sama libat tersinggung kita ini bisa dia tengah pakai lagi sudah kali mulai berapa
Wale
Apa? Bola bagian
Ya. Ya, patasunnya sebenarnya untuk dulu. Jadi gol ini. Ya, patasunnya sebenarnya di Pramana ini. Bagaimana namanya Roko Bawa jadi dulu Sambau. Mana Roko? Sekarang dari situ sebab dalam persidangan tidak berlaku pada itu. Ya mana boleh? Karena tujuan pertama adalah siapa namanya itu nama tersebut. Lalu sebenarnya berjalan sana. Yang sekarang beri agar kita. Itu. Lagi pakai dalam itu. Ini sudah itu angka menang penterata. Tapi mereka, ya, anda begini tu bisa pergi tempat mana? Bos, ya, benar-benar kita jauh sekali tu berapa? Ya, mana yang kita ngobrol itu siapa pernah? Kalau teman-teman tidak. Jadi bisa bukan direct ya. Hai, ketemu lagi. Yang pasal dia yang orang sini. Kita bermasak tadi. Siapa? Oke. Oke. Oh ya, kebetulan ada di sini. Antar itu. Halo, satu dua. Cek sound, halo. Nami tan lugar, pero minggu itu. Oh, sampai kawan, ada kemudian kau itu kan, lo tombok lo dulu betul nggak? Indonesia lampu gua kenapa? Ah, jadi lampu. Ya, tambah. Ya, lagi. Ya, nanti kita kalau lagi komputer, bisa pada waktu ya. Video sudah buat. Oke, bisa kita tutup ini ya. Oh, ini video sudah buat. Bisa, Om punya bola ini berapa nanti? ya.
tarro ni terong ni to ya. Ang gabi ito terong. No kung minito na ito bene, o ko amparo niya dai tu. Nakariba mo kami ni Repe. Nakariba? Ay, dia dia. Ya, samaram kami madok ko satu belan na dapat pantol orang mani sementara na antolo bawas jadi. Pemindai. Tanai tongkol. Pemindai teh. Pejalaman misalnya teh. Anak mereka lebih kari satu sih. Karena tu malau teh padelo. Salam sing renden kapan apa kak? Iya, baik. Kamu kita memang menepati ini dikasih. Wong renden na lebre. Aslinya wong renden. Kita tadi bisa bare. Tahu dan kita nila. Ada. Oh, lemo. Oh, jadi jak saya. Tarong jauh ke kantor apa? Hukuman matolak. Tambah. Selama si tamu mali ima sangke si Bayolindo sende si Mantiruka selama tamu ini Allah kadarian na kera ora tu pelak bang marudin din pelala undete kula kadi besaran la tidak ora tu pasal dirampak anak rampan di lima mendembe di kepadangan na tu patu tu ngabia tu pati tangan pas sulu-sulu wong Yesus tu kesalahan da tu pelak bang pagam tinanna bakal mana ko salamat lang kalau kita mintu sallallahu wa kukua ilang toran tekalua ilang totalung kalunaran dia te balando na sangga dia te layudan dan napalilian alo ko suma kurang dalam sangka sarni mone kumua la robbana ame katabe la diom ame simal la kita mintu masra sama kalimana la kita mintu angga mairi nang kalimana la ko mintu to bara putal langgan la to masang ka bulan lawo anggana karugulana tunalambi do sunalangkan tumene nadete tumiyang laman kumalu bali nalangkan bal pangala kumwada si barapa masana sang kasitatan pangga mairi kilangan taun tambin balatino pikata beki kidau pa paliling bontong masibangki kumwa tabe rokko rio malatunna rokko suling kararana rokko timbang tingayo magareng langkan natarugulana to urra kai balen saling na ditun rotong tina atual le samaran na pintuan na libutan na pangalatan man palonang ina tun na kurang manapa pa tinde dai nanti gente parantan maling na tunolo di kota bunga inde lili na palang libalusu bangun lipu inde pangalili na syanele pore sisola rara sana tulingan na nene salah kerasing na digente lalongo pangalali punna buku kutang karawa tabe rokorio mana punna siman rokorio magareng na anggan na turi bangun ruangan turi kondo busu-busu tu lapitin doi aluk tu nakalupi-lupi aluk pasir pindan sangka mama sebulan umpati jembung aluk belai langit umpa kumarara sangka timun di batara Bapak Pendeta sesuatu mintu Pendeta yang itu tembak cuma bira-bira babana kape kalukan. Tabe rokorio pada tumna siman rokotorio makareng na angganna. Tumanarang undin tinggi buntu tupande ulla bala baita itian na tunto marang tete tondo karena bintin. Sari papan tepang leon. Tolong minna kamaran na laku kasal lebarin di laku kalang dukaon di anna sita nasi lolok. Lalambak lakayun nanaka. Salulimbo dia uti kalang roda sangka tasiki umpone-pone dia uti layu dan napalelian tuma parenta kan dulu may madonna lang tak seta mati tondoko mereka tabi
roko suling karana lagu siman roko rion makaraina. Anggan na barana anggan na tuli bumatuay tuli bumalu kalungan. Kayu kalang dola tondok lamba layu na pangalion tutang diola bubuk na tutang di lumban tinggayo na tulangan di bekutan ay sangka. Tuendek di papai lei bisara. Tomanar mapasi patutan atau pandi mapasi buka tunan digente ia pantara katong tunang layu pangalion layu suman pa kalang doan. Turuan tumagaga taruh buang taruh malika matasaka taruh tuparenge sabintu digente turun lambe tungga sangan tabi rumuri pada tumangkan nabara nama Filipin dan dara baru dua baru digente lawan tasang na telepongan tunduk lamba layu berarti pangalion kei tae komi ku pasangan narinding taring komi ku palikok nama langgapan dua pintu na komi kube katabe isinele komi kupes kemani sali papan solanasi lagu patingkan aturan dan diburuk kula kakumbaya karena udara lingku di lagu gua koi yang kami itu tiumbak daya may ulun nga salukal huwak liku tihuri kina waikim bunda bura-bura umpolambalan lambanan na banni malapu umpolambalan lambanan na kaano mauli anggam itu tibusan tolong may tiparitik na bura-bura tolao may saroy na lipu umpolambalan lambanan na kandauri mahuli anggam itu tang sokarurung lantas alam may kanilelekan na kula alam may kabutuan na masyang umpolambalan lambanan na lantas kanali tang karau pagkapat mira katutumba jo may lembang pirong-pirong to jo may kanapuran na masyang umpolambalan lambanan na nane tang karau anggam itu tiumba lamay titanggana tondong-tong nula balanggana tondong-tong titi samburiting na di pangalion ilang may tiparang di gente tumantawa-tawa lagu lambi mo dalin na lagu dete mo kula lagu dete mo kaki busaran na inde rara inde bulan siduran dadi kumau itun nalari kumpung kumba itun nalari papuri bating itun nalaran nudi dalian itun nalamin tau mata bulan pangirinan narara ilu-iluan na tutang digandian desen tutang diliaran buah kayu ambang tiguri tondok pomakkan di pangleon kanundong sa di banua tanakan di keditekai di sumpah pimpin bilangan di kararaka saya mata rokipi an narono siaparan anna tiampal sigaruan iya nakan di indok na inta tumada dinda tunna lambi mi pa bulanan na tunna dete mi pa tahunan dilandolalan ni mito mapalalin na lantangan na tundong dilingka patunan ni mito si kampi sembiran lutong ululan lisun na pangaleon saya temme poko tangburgan na indo tumindadian dia ni maarego-rego di tibusangan mi gumarising di alam mi bila di besokam mi mataran na dua di atasan tololo na tinde biya kumatay tinde rambulolo na di patamay sepatu di bayan la koriboko di opasi ko na rin di tanam mi lolo na diosok imitorin na maka nami tumangapi na lantangan na tondok sumumatun dumalaysomi to si kampi sembiran lotong ululan di sunna pangaleon daw tungkuran dedekna daw esungan tudolo na potau bunga lago indo to mindadian na lago ambe to kumumona kumobelan na dali mo anak kapaine takko main derara si turan dadi dimura kabas na indo dimura kabakan tian nambe lana pubakan tian inderara sesok inde bulan si turan dadi apa makadami indo to mindadian na sumuma tundu maleso ambe to kumumpungna ambe peso pernah kumua nagan na baru gidahin na nasundur pakula kati besanan na dikai daw tangga nasundur na dipasangay itu na diganti pak gantian nambe tasangay bang pilay disangalay bilang nabay kasalemi nairi angin lobo biti gara-gara kasalle naria sangka disangami kadang kutolebi disangami kadang
Luming kamambila mi tamatangana pasa inde kadannu. Lumio patahuna mi tamapalisung na tamuan di pamanda bunturingin na ilang lemba atau udah ilang tamuan atau kamban. Si tiromil indomi gayang diaruk lantangana pasa si pemanta si perupami gayang lang lisun na tamuan di pamanda bunturingin na. Maka dami gayang diaruk laku batang di kalina laku tondong to batang na kumumay lobin dan nalungami dibantu na pamiringmi. Mamali aku lah menang tulang parungi pamiram panangkapak lampak kuliah aku pas sesi tuka. Apa mebali anak apa ini lantang anak pasak suku matun dumaliso inderara sosolan di sunna tamuan di pamanda bunturenge nalako kaya dia untuk kumua. Mukan aku lami timba mangasulan di tanggana pasak mengka hiling aku lami siok makula lanti tamuan tau muda. Tumpu kumatairan na nenekku kala apa ko endak terolo kapuang. Uker rimba mi pesuyan na anak kamuan di patun londong ulan dolan di banuan nenek na uling kapatonan ni. Isungan terolo na potau bunga inde anak apa ini. Ibidang-bidangan ni miyampak daw tungkulan nenek na di orang diang tu. Maka dami rara makamban sumuma tundu maliso mi bukutang si bederan. Maka dami turun to di pombe na lantangan tondok anggenna. To di pematua induk to di pobanu karungan anggenna to di kasiri na tumata bumun to di karumanga tondong turunan na kumua. Sanda sirana tiba kami tulah si borong kiram panangkapak tulah si patulya pas sesi duka. Uwa sekundo si lupa karante tondon pada dua umpasita patasi kena umpasi bidang minananna. Dari balu sudi rapak gumpung gayang dilinde-linde. Dari terapang alipiang Allah. Di dadiami anak nada dian di tibus salami bungsu nagondo terapang. Kesundawa bibasang itu kikantiyo mi pak gantian nambe. Di Samia. Di Sangomia Maria Kadanlu di Sangomia Maria Kadanlu Langa mimasong kumaki pangmagati apa tumali mentaru kelakuan maampu salangan-langan na kesunda omi pasangambe kigan jaumi pagan cenindo jabatan di kalena di Sangomi injo tina ku saya tolepi di Sangomi injo tina langgan mi matua hindu kendek mi balu karungan langgan maampo salangan langganna kesunda umi pasang ambe jo kalina kesolonori pagan tiang to matua jo lutondon to batangna di Sangomia ne Mariati ku tolebi di Sangomia nene Mariati ke randu duga misaki ma nyemburu pampang jauh batang di kalina di mamula duka miramun maapu salah sangat juluton dan tobatangna inde nenek na Mariati kami kata kami anak na tampakai kami kami kabu yang bibung sunah kondo tarapang bulan dolalan ni bidam bito tiang pulang kabatanan ni petambak tomaku ulangkan apa tanglah si batana mi bidam bito tiang tanglah si petambak mi petambak tomaku ulangkan sia nenek na Mariati bilang iya mena kailo itu laku tuhar kurang prima tampu iya mena kailo itu laku kumaya roko kabo tuang kula apa sukan diata ku ada tanggana lagi usamburan tiranna kumba nara roto roko tanggana basa gitu sehingga tanah rambu gitu lain angan ini etamia nanti tutun di sungana si sarang salu angin di buru nasi ukuran mi perenden kan daurena di besar rumah pulang di galang dia tampang perena landolo besar rumah tungkunan laku tunau orang makamban sarrugan latu biu laku mintu tunau orang makamban kuwa tadi sang uli mata sakata tidak sang tintikan daure dan alami dan lalu dan rete kanda bulu dan lontok pelen lah tepula pura dia kuda di mata laku batang di kalina apabila dari pasti kasiri ratu lantang gana tondo ori pasti kakumpak ampulem pangalan di sunna pangaleon tonto pari paturu-turu tu mamma daw tangana sondora dan pari paro reto matindo daw tikutam binna mananga banua na taranak kibala malasu naligente tomakula apa tunna masiro pindan mo batunna Allah tunna ta mo sika siri ratu lantang gana tondo tunna ta mo sika tumpak ampulem pangalan di sunna pangaleon di paliling mi lantang tau labi
di osok mi lantang di paliling di patunan kami lakian di surah di pamindam mi lantang taula abi ilan dolalan ni mi rumah bualu tamatang nana pasak di lingka matanan ni mi karabau tama palisuna tamuan di pamanda bunturingena sarro buranna solon kaburona digente kinalalanna anta kamatanna inde rara seso inde bulan sidurandani nalambi mite malo temo na dide mite kulla tomarasan diam tangan kami pangalukan nani kundala dalami sangka belo-beloanna suci te malo temo tento kulla tomarasan jadi untuk sang lawerang rampang mau sang tang kepelalan lagu buah di palena latin miku pau talinting lengkoli lagu sumbu burukku kumua lagu lambi mo pasana tirong lagu dite mo tamuan negara mo masuk komisara ilang tiranti kalua ilang titandung kalau nara orang langit kana lelian durang tirung mamuka undu lahiran di langit mingka hiding lampu-lampanan denda dibakar tonna dia mobiling natasi 50 nene na tirung makamali batu bating na sumugan dalam milik tidak sangka bukan tidak tutumang parara atau kumua ini bukan milik natasi 50 ini bukan randan nali kumandalan dia wai tangkilang banjau tasi kita kirong pamibali tidak sangka buanta tidak tutu mamparak talako nenek na tidak untuk kamu baik kami sampai na ulan tumanan na pariyama mi palambalan re na tasik mi palambalan umbo tukuna bura-bura lambang mi tamaran dan kalungkuna lambang mi tambuna kalikuaraan tutu mila parang-parangan na parang-parang parabuang pasung pokok pawanan nuan mimi parang lima jene todio parang di pendrang todio parang di salindo mentara metang nina pangalatan manilan tokura manapa natin matan ni katimbang natin tan ni buwe soko-soko na padolo taranggana paritang ngapang panguram pasalana si basmi nenek nari pengambulan na nenek na tirong lang pangalatang mantok kumobelan na makamban mo nenek na tirong makinakap mo nenek na karabo iya piyala diala nenek na tirong na disaping tulang na pindang pikalan doon na sangga sunan na pinayudan dan na palilian susi tema Allah ketemu tento pula tumarasun gede gitu mabumbongan dah di Palembang kota Madiran Tigalua di Patilan kota Madiran kalau narang si dura pangandona to para putalang si tarara pangandona to masangka bulan mintu anak na tampagayang bung sana kundo rapang inde daw rara inde daw bulangan tingka kede lan tetangana tunduk lamahongan kakinan lan tetangana tunduk lamahongan pinggoran lante lisumna pangalewa di pilihan duka tolong eko tidak loko tanda tasikina tongkoran laibu losu toringi bulanna esungan pakalan ruang sangka tanda tasikina kumolo tongkoko hubungan nama biasa merokok na tinta besar di dalam alam yang gila pamiringna tanda pembas yama pempahuran roti langi samburin di pai pinang pekapusan dayanan manangana bendan rara patok kosu ke bulan nasi kok papa ulang tirung di lau basiran di pilihan duka tirung bunga pantara anak-anakku
Kaunti Kembung. Iko Burmo. Lala Pabia Burung Inde Kalandona Sangka Iko Karabau. Lala Pusulu Warwangan Inde. Layu Granda Lapalelian. Lala Pusulu Burung. Minto Toma Rabu Talang. Lala Pabia Warwangan Minto. Toma Sangka Purandau. Di Pilihan Luka. Tirotodi. Tanda Tasigina. Rara makanan bangkari warna buku tahu si pedel saburan kada di sarung. Bisa rali toke tambane baga dalu tong kana nenek na dalu sunan pakalan duan. Todolo na tahu wa tukumua. Si duro pangandona to mara putal si tarada pangandona to masang kabaran no tukumua. Kirin ni mali bakalan ko kirin ni mali bakalan nang kalua. Ke dilambi berikan oleh bulan kini yang pabirina pandar mata rikallo. La bantang si padi oleh sunga pala la bintin si palam si konna kalipak. Tangala si bayi sanangin membutuhin tangala si pasi buan dari mentani dena kibin dandi. Ala nenek ke pulandangi sangka anak torolo di kota gua. Ke di pilihan luka tirong budu. Iko tirong budu. Iko tirong si kambi matua hindu iko tirong si kambi balu karurungan. Bagaimana karena di pantilang tirong keturuk tungga sangat. Si baru pangandona tu marabutalo si tarada pangandona tu masang kapalalo pintu anak-anak kampagaya tu semua. Dan sampai di pulau paraya menonton lama tua hindu. Buang kada lanjutan kana tontok Allah tontok balu karungan kasiparan nanti lisunna pangaleo nana tontok matua induk tingkah ke dalam lisunna pangaleo si turun ke pangandona tu marabutalo saudara lakukan pangandona tu masang kapalalo mintu anak-anak kampagaya semua kemi huli itu dimambata la susi itu lelengan la punti la susi itu maririn na bande la matua induki la bano karungan di pia le luka tirong sampo ko tirong sampo ke siram burapun yang bilang tangan atau nak cuma gurukan isawan lalu kumang kali tarik turun lampe dari akada turun tokumua tang sunjun patiran sangka tanguku piran dari sara iko motoro lalu dilalulan di nama tanggana pasa iko mokarabo di lingkap batalan di tama pali sunna tamuan di pabanda buntureng ena iko tirung matanda 20 tang lamarion baling ko tang lalusoy nako ika motoro lali babon ni sandaran dan lali pakolak kita biring na sokumua den no bali baba baraya anda sundut na inde patiran sangka anna ubu tangki pitanan na inde penan dabi mintu da kata pelambiran angga kata maburan mintu da to lali soror koli suryan dan tidak kuo talu sang bubanlang ambe anak-anak nabi nama saluk na yalam pauku ilolohna lampasundun di tangke pendonat lagu kumaliso lagu kita mintu masuk langsung lagu mawasiwe limpang lagu kita angga mairi angga taturang potong kontu tumapan dari bolong tu kumua lagu basipa kada nenek lagu basipa pisalun latolo di kota bungaan tu kumua si turu kada di basilan tili bulan lan tili ina pandan matari kallo kuwa kinin kami rampu madu atakin lama asal lepatu mali lama katuk kendua baba maka pipi siapa lalu itu tembong anak dari bawah lalu nusa kepala tanah sangkala kamu tuan kula lalu rekiko hunda selalu kamu lagi pemerang kiko lalu sahabat di politik nabura-bura lari pabatako lalu tanah kami kadelekan na kula lari pamalilip parakko lalu lalu kau kalampunan kula lari nakan nako pitu kutang gana-gana
La sumalang ko daw te kuli na padang. La tumipa ko daw te berulang la tituk kapal ibu sanda kasalle. La nakan la ko dito kutangga na gana. La roto papa anak ko. Nenek mo suso ibu si turun-turanan ni. Kiring ko rampo maadua kakin. La masilli patumali la utu tombang anak na panda di bolong. La dosa balatana sangkana. Kabo tuan kula. Abagiran ko bulawang ketutun ko maaw tang kilesuan. Puwang matuwa na tang manalangin lamburay ko sa pindalan bibigki ko sakya sang gori-gori. Na masakit ora ang madarindig ito pinammo. Lamarinding luming ka daw te kuli na parang. Mapipisan na namapindon na. Deng kamali ko tamatuga ito tamasoro. Mo paruru. Mo digin dito maupa. Iya tu baru datang lah di bayi sudah lako balontas sangalina lah di pasudah lako jangan apa tu lako tu apa mau betalun lah kembali tu kama tuga tu kama solo tu merampen na di pasilaga je tidung ma bulu inde karabo masong komisar pada langtang katang kini kalita sangalina Padalah ungkai naik kereta. Dengki bali nalese kalumpuna. Batu na sampai tandukna di sana. La nalese kitero. La kotori langan sule umpama siang sampui. La umpama kusa palimpang ila ko kita minto masalah sang kumua. Ia tu sangat ang malusa. La nabusanga inde rara seso inde bulan situran dadi. Ia betul Tandunnu lipurna mengkalatiku teror maupa ku kolbi tannun lipurna mengkalatiku teror maupa jadi abo sangat teror datang gunan daun sungai bakalan duan sangat tang manusia lana busanga inde rara suso inde bulan si turun dadi langamu maka datungan mulai dari bawah matun tu maleso langam bigi sang datungan ni inde kada balo inde kada binda kada boro-boro inda tame kayo lana kabiri kumpulan ide silera kami kayo bisa pa tolepi jadi yang mau tu ada anak nenek sangkana pasalinan laturaya. Jadi kusanga ukuran dan namo sundun lolok namo ya te baik batu tu laku suruh ngosule bola ko dia tanggu batu ambek kulan kita ngana tondok. Nah pasti lo era ni pasti kena terampak itu lingkana sara si taruna lantai malo tu dia bola lantai kulan tu merasa. Ya temi to parineta la lobi da ko mane diang kai sama rupa guri kal mane be saule. Jadi labi mi bawa baka dari para mi bawa jong piring. Jadi bangun tindere te rante, di bangun tapanata. Maka betul. Angkana guru-guru tongkol. Angka terong neita. Angka terong nepikal. Sama gara kepung pepanawara kanara di lekolika lilaku tumangkam di pada. Angka tumangkam ini nih Gloria. Angka tumangkam ini Nenela Tallu. Bawa itu bawa. Angka terong putra apa? Titi. Angka terong pengrionan. Cuma kambina deh. Sama ibu ina nama permisian.
Angka tuma kambina may acat telu. Iya ngacat. Angka tuma kambina pung restu. Pung restu bisa. Angka tuma kambina pung rilo. Telu. Angka tuma kambina pung agel. 4. Angka tuma kambina Polai Ramsi. Polai Ramsi tuh. Itu. Kapan ya semua enam? Kasih orang jaga-jaga tedong. Budi. Budi. Nela. Angka tuma belona netti. Angka tuma belona punguin. Angka tuma belona pungian. Tayo tol tuma belo. Iya, tayo tol tuma belo. Seperti bagaimana berlaku pakai ini nanti sama masalah. Maka podian le. Angka tuma belona podiannya. Angka tuma belona Sarungu. Angka tuma belona ni Tamin. Angka tuma belona ni Ati. Angka tuma belona ni Salito Yasa. Angka tuma belona ni Meru. Angka tuma belona Pung Selfie. Yo, kami saya sini tunggu belum tepat separuh Pak Wima 5 ini. Yo, membela. Iya. Ini cuma beli ya kita teh. Iya. Atasnya makanya aduh deh. Ini tuh ciket narilos. Derila. Natawaki mo kami ito eh. Wah, yaw maya ada ako. Bedewe. Bedewe. Kale. Wah, jangan. Baba niya. Mangangkat ko kale. Ito ka na lang ito para ito. Nila mo lang video dire ko video sa kanang. Sa kalau ular mana mo gong Sina, iya, lalu Sina. Kenapa? Abang kenapa tuh Sina? Sabah sisi tonar kita ada apa aja ya kumata pasal dulu sabatan balik ke angka atau pada ini ya.
Siapa yang mau alih saya sama kita jadi di Pataruin deh. Angkar Cama, Angkar Kapolse, Angkar Kuramit minta teman perintah sampai jembatan Malusu. Baik Polri. Angkar Kapal Lembang, Angkar Pendeta Jemaat Bangun Lipu, Angkar Pendeta Jemaat Penemuan, Oh, sundrun mo to Angkar Proponen Palembang, Angkar Proponen Tambaluran, Proponen Tambaluran. Ya to bujangan na na Angkana Pastor, Aku lembawan dito ang bujang. Jadi papel. Tambanur. Angkar Balardi, Angkar Neti, Angkar Nisinta, Angkar Nepon, Angkar Nirmalis, Angkar Netani, Angkar Niadi, Angkar Nidela, Angkar Panopan, Angkar Nesel di Desa, Maka Nesel di Desa mana? Angkar Nicang, Angkar Nicarni, Angkar Neseri, Mak, jom mencari, Neseri, Neseri, Angkar Nenopi, Angkar Podena, Bapak Podena, Angkar Poyuni, yo, Angkar Nesindi, Angkar Poselpi, Poselpi, mari mau. Nesindi, Angkar Poselpi, yo, Poselpi. Ini. Sini, tarik dia. Oh, ini pas kalau demo.
Posepi, mana Posepi? Aman. Aman Posepi. Angkara Pembian. Pembian. Angkana Nesarumo. Angkana Nenopa. Nenopa. Angkana Neripan. Neripan betul ya? Angkana Reddy. Angkana Pauline. Angkana BPL. Angkana Sekretaris Lembang. Angkana DPRD. Angkana Babinsa. Angkana Bidan. Angkana Kepala Sumatera. Angkana Kepolisian Penemuan. Angkana Kepolisian Panete. Angkana Kepolisian Malambang. Angkana Majelis Jemaat Bangun Ibu. Angkana Majelis Jemaat Penemuan. Angkana Majelis Tampanulan. Angkana Majelis Jemaat Palembang. Angkana Pengantar Karawa. Majelis Kopi, tapu. Angkana Guru SD Tinimbo. Angkana Guru SD Balambang. Angkana Guru TK oleh Maulus Bangun Ibu. Angkana Thomas Ekso. Angkana Tomar Dekorasi. Angkana Masura Bandung. Angkana Temanggar Kesarikan. Angkana Sound System. Angkana Thomas Shooting. Angkana Kemaya. Angkana Komando Genjo Tombi. Angkana Tonosong. Tonosong.
para pemuda. Dan para kata itu salah dari buku. Oh, karena ya. Angkar Tumarawateno. Angkar Tumarawatong. Apa dia memang kemudian dia? Oh, Tumaraw na tahu apa dia? Angkar kilo udah balik. Angkar kilo udah naik mana? Angkar mesan ni. Mesan ni. Angkar ni wase. Angkar meita. Angkar ni pada. Angkar ni Sakti. Angkar ni Freddy. Angkar ni di Gandang. Angkar ni Wadi. Mana? Wadi. Angkar ni dia. Angkar ni Yosef. Ini apa ni? Angkar ni. Angkar ni Rizal. Angkar ni Rispa. Angkar ni Unging. Angkar ni Salo. Angkar kilo gani Ronald. Angkar kilo gani Mariati. Angkar kilo gani Sideto. Angkar ni Kembong. Angkar ni Barusu.
Apa kuat yang komen namanya masalah batu dolona kupa undi kupa dolo kupa aku cari bandung aku songko pedagang menurut pada minggu kalau pegaraganku mahmud pembakar susi betul hari ini kurang ditondok bayi nasaburan dan dipeluk okupasi tetetena apa kurang berapa dengan dikasih itu mengurang gitu nangkai kembali masalah angka jadi kalau kamu orang pasti tetetena siapa muri laun penaraikan bukan ini aku tetap di Taliban mau aku songko penadaran bisa membela salah atas orang asal lapor rumah pale kita tolong mahala tangata itu ki sa penting ngayon yan na lengki batu napaundi temay ito ang tawa kinang banang doloki yang sa bawang ikibaratan kita to makaka kita labi itu kita muda dia apa kita nasang iya dari sang to paringi sebenarnya dia mito muda susi bahasa to mantawa ni kore ma sama dia tebe lana eko deki manitu majong penawa namu ta me po majong penawa saba damu ta abang tu kasih salan tu sisa sal lalu saron batu lalu tolok kita ya tulan dakaran ikan eluan ya gai to pareng to yan nasawi to magakan may lanang ka kung hindi man ito pa may ben ito supaya nangadoni sabay ng tama kandimasan kita may anak kureta namane ya kita to parenge yan na din dito sisin na may larang buto ka larang solo yan nasawi to magakan may natay ko din rampo ben irapo na kandi ben ito marapo na kandi lago kakang ko ne cinta lago indo ko ne kandu lagi na katuaku tanglo kito parenge jawaban sudah dua lo melerara aku yang misawo minamay lumaba natay kirampo pakitay kesuruh kinalay ale to marap di kandi panyuban na kami kami itungka la sigurane ne man nakira sa ero ko ay ne ina to pada to panyuna yan nalakan de la misay jadi lang kita to paringe yan na tayo rampo minda kam tulang bang kumitay mila ko bolong kara kasara ate sama tuli del masalah tanubang ya apa ya temi miana kan tu apa susi temi nataan male yang ni male minta ni gilen salah tono kan to salah kan to mui salah dulu kan tapi pada dulu kan banyak ada itu kan napa kai ni to parenge sa tumatong jika tanya ada ikan tanpa kilalakan posisi to jadi kakang ko na sinta indo ko na kandu labi kaku ya kita male minna mo to mara male minta ko nikati le Susi tole.
Akala tu tomak rapu lah pasakarang kita nama kasih buang. Dulu jam itu naik komita pelaku pak pesake sama ya. Kisah datongan ni opuang tumintu pak tunduami siapa kamasyam di nako kaleki. Mempayang lante atu totemo kumua misa patirasangka tumak limo yang karan opuang ini tontong unti na malesor kumua inangam itu nate tontong tujuan apa tunduami lante atu totemo ulemi tomarapu lante inan na pasaka omo lako kaleki opuang Jona tu pada masyami ulemi temekan desiawa itu lagi pasti tak apa batang kaleki. Kamu kiran muan opuang lah upasa ketekande ondongan na batang kaleki. Kitong matoto ulolangan ni tekatuan sia unang karan ni tememintu pasanan tengkopi. Tontong bang kisorong tekatuan na mintu rabu masusa. Sia mintu tomitu nala katana lante inan. Kumua kamu la tontong uriming palakan opuang. Namintu-mintu unatu laki ang kalan nama lindari belan napak tunjuangi. Ya keden ni temai tang siduruk lalan pak proyang mi opuang kamu kiran nola umpagarikan ang kitontor siala masih si pakaboro ondongan nola para unalakan katanan nama din kiang karamelo tu mintu na. Ya mo tu palagungki mati olomi opuang tadi maukan itu mas sambayang. Lasangan na buang kipong Yesu ang kirampo mangando mati kalemi. Amin. Salamat ako kita sa lanasa. Kami lagu kamu itu ditanggung. Siapa lagu kamu itu kamu no makarai itu lanangku. Anggambe todi kasih datu mata bumi todi kabar nak kontrol turunami. Tanggana nama kulipin dan ramadan rombang. Anggana tarumulana sarita tulamban pangaluan sineng-sineng tulang masa liaran gendek madam bulan sana di gendek pantaran sarita tulamban pangaluan sineng-sineng lunoko undisung makarain na yung parang rambang pero alang di pandora sulalang na siya untang din palatiro ba ine may palagwalong Luang paling untung pa hindi may basikalin di ako turito sa nanagandang turito sa nanagandilo lante malo totemo lante gula at oras kumuha upo mo sang tangke mayang na rampan mo sang tangke pelalan na ada na tumang latinong pasalinan na tumang lagarbaw pasana tinong mabulwalong tangwal na garbaw masong kulisara apa bubuan yang tekalan orang sangga yang telayu dandan apa lagi alu semua bulan sangga sarri boleh kumua di mani alu kupalolo di mani sangga bulan nama di mani kadang kuti di benteng di mani bisara tilang kau pangisakan dolo aku mani kupang di mani kuparolo
Ano pa sa rumong palante tangga na tundok na tapulan ng migura na panangan na tapukin di minum palumpa na papanongan. Lagu gua ini namang nagugumba ini namang uritan natin ang masusuring ilamin pala patumali daw te salun na bating daw te kalulalan na marintin. An namanda ko pala ko ang nabintin ko pagula ko ang papina namanda ko po rin di sunga. Luming ka daw te kunin na parang tumi pa daw te kalulang na tiduka pa lipusan na kalua. Kumutang kami tiro raga amay tata para kaluga matami biya-biya para linggo manggula pagaragan gugula pasal tampaku. Parang tanggulambi panggara tanggunete pisik kuda karanderan. La tonto na alami patulalan la nene nami patete mata kalambanan. Ana tonto litimba urala nene isiok lumpa-lumpana. Tegula laka patulaku. Membulewan lagu susuran tapalambi na kuindekan tiga ronton na lagu dembe anda sudah siron kon lako bali mas salipapan sudah langsung. Kebuang bayi modal sadang jomete rusen baru kematian kebuang kurang semangat lako kita itu masuk. Dami persilangan kita tak narampot terus kok. Dapat persilangan na tao di tiro. Ano telepon nila tuh ay? Besar suara dulu. Pani. Kuang kilo itu. Kerja mereka buana. Pertama menyesi. Satu dua ya.
Oh, tenang mo kami. Kita taala kapencongan bahaya itu.